ebyemizayo hamwe n'ebindi bingi. Ensonga yawe niki Kitara TV kwegesa kumanyisa. Abasajja bakuseera emirembe. Iyo omusajja ojja mutuntuza afuneyo omuntu ondakolaki akumuha emirembe. Ebintu n'abakazi baliyo ababigendamu. Osanga omusajja bamukwata ngugo omutwe bamuna akuzibiriza wanabyanyi. Ngugo bali mukumukwata n'omukuba wabona bamukora. Iyo omusajja ostar. Ogize togenda kudiba. Tinsa kudiba. Kandi mpulira abakazi baho imanyo mudibire muno. Mpulira mudibire muno. Netudiba tuta. Kandi mukina bo bayiraba. Kitara TV kwegesa kumanyisa. Matangirire kandi mbaramukizeho abagwezi n'abahuliriza Kitara TV. Hasho yaitu eya Kitara Girls Show season 2. Yes, mwikaye mugirinzi yajikaye ntubara mu comment section aho nimwe tara kuli nimwe twara kuli nimwe galula kuli baita ate kulinda kukoireho abana bona ndi basire nabo bakunyirira bali hamutindo. Just expect the best. Amabara neiraka mbaino mukisala ke glorious enzaro ya Hoima na Kagadi. Of course mama wa Kagadi. So abachigaba Kagadi baramukizoho ndo hanu kubachikirira. Then abanyura ba Hoima of course omunyorondo ndi half cast. Amuntu alira mu group fly sanga. Abagenzi bange bentroduce. Ninyo Sharon Tani wa Fair Press Boutique yao. Abakatale bagenzi bange nywene nambara mukizeho. Nanyo abakastoma banga barongi mwebale kumpagirano webale nokungonza. Hamuna nyo chance nzara ya masindi wijanga abamasindi nywe namba tumiroho mwebale kugonza Kitara TV. Nanyo Queen Shaida ndi nzara ya Hoima hano. Ntumira abantu bakiri atete inywena. Mujje mutuhagire Hasara Agro Business tutunde ebintu bya produce. Baitu abantu abakozere arufura katuwe tusaba John engude chuchuka nyingi akachuchuka atuita kachuchako akusisa ebintu byaitu bakozere ya maize ate muikire baratufulita batukoleho bojo inywe bacho nabyo binenjura kanyingi enjura yo nyingi baitu still akachuchako kayimuka kamale kobiwo atinka to akatale kuli mwe mukimanya ngere babe batukingire wiki yona niko tukayikaire kandi bakafuna ono omuzego okolaki ogwo kusangaga amanye bine bipande cyari abante bibateka harugudo atinka bana bakora mukakolido niba bisamba niba binangani babichwa ati mali wachwe kiape chief directing na mbero muntu business ya yeri abakasoma gena kubafuna batuleke buleka batuganyire ebindi babyeganyire bweganyira na kafizi bojo inywe requirements poza bana batandikire kusoma abana batandikire baitu ogera nolora mu list ka requirements za abana osagambo mwana wapiwa nala university no gamba kinu kiki ato balika university tima ina kumanya bazere twesibe ibiri gali mazima tuna kuingura no mu ibiri tugene mu isatu kuba kinu kikambwe ayitwenu ya New Zealand etere mu sente aba Cubs juice iwa ino mukoro ina birthday party oli mtaono musana kuokeze oguhulire terambe simu ndeka bakuletere ya ka juice okonna kama agogono mchungua okonda beetroot byona biroho iwe teramba kabisa ojoinya hamuna Kabalega resort egyo eina ebyokulya birungi eina accommodations obo buraro burungi oli mungendo endaira tosoboire kutahamuka osa kikyama ha Kabalega resort no so kurarao hamu baina ne swimming pools iwa kwenda kuziho musana gukingura inoho kyama Kabalega resort. Surely you will enjoy their services. Hamuna abagenzi baitu abahwema resort hotel baina oburaro oburungi baina ebyokulya ebirungi baina ho gym baina ho sauna hamu ntabebere na massage enungi abo ni babagega baitu abatutere mu musimbi ogukutokomoka eba abande ngero babwene bona ni banyirira yes bali ba Cubs juice resort hotel Kabalega hotel ni babatutere mu akasente baitu bijo banene mbaira tikso okuhano nyina masaji pala yensangire otyo okumanya seri eyanaka linda weta chicken aro masaji pala inamu obutabu buli timbuke ngerege obutabu bolo bateire mu bukwisa no obomuka
okukyali bwekigendere kyo kyonyini timaye mulamugibwe tubiboine n'abaana mwabalola balese abaana bakunyirira yana nibyo iwe bwaineyo muisiko muti bona baina manyu bakambwe ashale nkantamanyire massage center oba massage pala ebaho nekisiika ebaho nekisiika baitu iye togamba nti nga abaana baba professional tibasakwata omuntu bakamaraga kuteekayo otamanyire massage nti bali professional tinkinihira kibagenderere g'omubiri iyo gizoso gendeyo habayo n'okwetega bona bakusinga bokwetegambe mukago baitu ekikulu kyabyona kuli kuba all ali professional kyakora kimanyire bike kiba consideringa baita chiwe kyakora kimanyire imagine ngo musajja wawe akugambire kale tufune example nja ngenda hala chikeni massage pala bana baloba boinege mbarozereke kurungi muno kigambibwa mbu abaisiki bakora abasajja abasajja bakora abakazi baitu kambanze abana bali mbaboinege obubina kambanze waha nyekite kimanyire iwe nkaiwe customer wokuba ogenzereyo niwe ina kugamba rundi nyewe tinkwenda mukazi ankwate ngo omusajja na nyobu nkugyayo nkugamba nyo tinkwenda musajja ankwate busa hati osogama omusajja omukazi niwe customer niwe abasajja ba Uganda musajja kyagenda gamenya tinkwenda omukazi akonkora abasajja bahukana busayo tikyangwire naiwe tikyangwire naiwe baroto kumwesinga kakurole n'abantu bakiyayesigiwe nyo tinkwesinga oinakumesiga kandi akimazirege kurole bokutaha munda mulo kusana okuyamu mukago nibukia ati kandi yo massage yambaho kubuze bitekerezo abakota kujya iwe bitekerezo bihumuza tali mwa kwaha oba kumara kukora massage osakuhumura ko yataha kama inakubyama nawe akusakutuka mukahuumura niko tukali gamba gonda happy ending egyo kikusinzira hali omusajja kiki asaziro kandi enderwa byogendo ko bibyakukana tuligamba mu buli musajja agenda okakwenda happy ending ekyo mwinaki banyo wange tumwikirizayo okugenda nayo happy ending mugifuna ego n'okubogenzera mbekwetega fashions niwanji wekeze ekiro kyaleero masanyu nails yankura heno zange mu kuziro engeri zikwisana murabireyo boje mbantu mubahagire kedi fashion zaine ngoye nungi mali tetwejwekeze banyota sa kunsinga niwe fire press boutique yakatara iguru hali musembera kurugani kugenda aba musembera yalero ndi mukatale ndi muwawe nkujja naiwe nkondonjiwe kiendole oijeyo bayira ojja kurore nyawo kano ejagiye tegereza mbaitu wewe baitenye byona bikyalaho omulama gugambire nti osakwikiriza obalo nagenda mu massage inyo mukibaza hoki nyo musajja nkumwikiriza nagenda ego nanyo nyo wange waha nyo byona massage koda depending kusigikira ngenzere hamu baitere massage ati wagenzere nawo kuba nawo kihinguranize ne ati wano kubonkizire kuba tokayikire yo tokumanya kike nyine kiriyo tuole kyatikano mulembe kukahinduka nti kigena maiso America nkuba nikimanya ekirima sindi nkuba nikimanya baita ebikabya massage abalozi baita balungi massage nikwo ku migami g'omubiri ohula omubiri guteekaine ebinywa byegorole kandi massage bitaisule byona kandi massage egyo eine ebirungi byayo nkayo body to body nye yange nje agikolera gumuka kigulika massage nina ziriza body to body ati aro massage ibeta deep tissue egyo eba massage eno niyo massage eno eyibaba ni bakumiga eri rough egyo bakiragigaba mu irwaro katugeze ohiyokere ebinywa bikwenda kubigorora obo musayigwe sibire bakuha deep tissue massage egyo niko mubiri gunaka baitu ate egyo oba no custom kikwani kirwa baitu nikijja kuyamba omubiri guwawe baitu ati nyowe egyo yo nkubani nyekirizo musajja agenda irwaro henyini niho bagimukolera bakwana sanga abakyakubana ejja resort nkahana omuntu ali professional akora massage aina kuija nkana resort hali bagaba massage enungi haliyo professional pura person akole kintu egyo deep tissue banzo gitekenka harubajo bino bantu inywe muino muzego kugenda mu massage ne mufuna zi body to body oba body to body muzikenga body to body muhika kuli nywena ni mujuramu
masaje bayomuka egyo yomuka ziriyo zanye egyo tinkagiraga genda yeworolo gambe nyonyiza nunkwenda bode to bode kandi kwenda musajja niwe inagikukola atali mukazi anyondi mugumo musajja wange wa ate egyo tasaki koro wesigwa bantu na mutasaki kora bantu bona bagezi boli katandike ensonga eyo musajja tasaki kora ebyo nibo olimanya ati bulani mwenda kufa stress bana inyi mweteke ha pressure ntingo manyo musajja nga agenzere mu massage manya sangireyo kinu hati katugeze ba mtu omusajja wawe arunda agenzere mu gym runde kinywa kyeski bageta manya masopulu egete ya football hati na abayona nanka abayona massage ibeta ya sports massage ege ibahaba nyoma spaki ono mwana obujulizi kaina obutumbu manya massage ngimanya abo ko musajja wange nyewe kwenda akikole se kintu nyina kimanya obikenga okusano in experience ngimanya ndi 100% sure nti omusajja wange bwakubagenzire yadafunire manya masopulu obabiki gym instructors abahani by the way basajja na nyoma nkwani nyeta professional mu massage kandi tibakuikirizibwa kora anka result and it's okay baite byogama manyamugen ati nko mwachikenchikeni malingero bwine yoga no gamusajja wagen arasibire bisi hakusigara nyoto kura ataina kizibu kiona baite utukwa tugenda babiri awakikuba fine ana okubohingura ine anti wangi wawe ati mhano tamukuatao kumuleka nkumuleka kasekuru kyaliyo naba mukozero kyakwenda na nyonja kuchumba omusajja tokya mwezo ogamenti ngo atika mwesibire hampaliho nalaka genze no masaji wono mugondere iyo gizo musajja tamukwaso mkono gwe kyumo okufuna taliwo kwesa kubabuza obusinge baide byona hali oli kahero musajja obusinge baitu twetwekere munabasajja kugambira ne kintu ekindi abasajja bakusere mirembe iyo musajja ogya mutuntuza afune yo muntu ndakora ki akumuhe mirembe twetwikire munabasajja baitu nabakazi baliyo ababigendamu nabakazi baliyo kikimu kikusinzira arabagenda nabo bane bakusera yo kikenga mali abakazi batuleke babasajja tubabenzi okulora tukuligama ntiwe abana bakora masajja abakazi masaje zimu zirimu abasajja iyo wo kuba no yenda omusajja ni wakukoleho no ganyo kwenda omusajja kwa no yenda omukazi niwe nakukola bantu nyetaka genzere hara nyona mugamba manyo omusajja okusamwikiriza hati nkenyo cyane mugamba omusajja ante muto samwikiriza okumwikiriza agende omanyire kibaje anti tugenda babinyo ngambe tugenda babinyo omanyire kibaje ogenda gakuro omusajja ati imagination zezo no shaka ku imagine no hati nyoka nsuka nko example ogenda mbe mu saloon nke saloon na abakora ha massage osanga omusajja bamukwata ngugo mutwe bamuna akuzibiriza wanabya ngugo bali kumukwata no mukubona bamukora iyo omusajja osabi mukuru nyonku byega kati kankugamba iba bibazeho bazati ngasendekerezaho omusajja mu saloon bakitindikigaro ukarugayira ikufa it was the first and last time I will ever move with a man agenzere ekandi kyabaire omanyire obanki yetota nyoka nkete intimacy akuwa msaidia massage omutwe akumumiga akumutaha emikono like nyoka noenda mutimo baitu ati massage ni kweli supposed kuba ati okwenda malamu kwata abasajja babafane nti okumuhabuza bete ebintu ebakolere bikunyumiza na ndio ata kugambe kabwa ndi kumukaire haroko kintu kike irwaro bantu nyeti kwenda mwebwe kintu irwaro isoke muno hairwaro okikenga kwaha abo kwa bine bitu bya bulikiro ngo irwaro ofuna mu issues rundo bindi baitu omusajja izire kusarambe isoke aka ka service bakamuha ngugo bagana kumuweweto mukigongo gongo ko tsazi ngali mazima tokora saluni yona service egetaro ukatekerezo gya kufuna ba customer nagenda umusajja no mulekana yetaya umusajja mnamuleka nayo nogenda no yetaya nyonga mbege tugenda babiri bali tukwata agenda babiri twena tukusigara muka kwa ndo musajja kihoire bulyo kuba wenkayo okubota akimanya okuba bati nyama zimagalo musajja ngo bakwana agenda tena kuumanyisa kwanto ena akimanya nyono bunkimanya kangamba wewe umanyire hati nyabo olingenzere mu massage kumugamba kale tekeya ndo musajja wange mukaije bina tubibalize iwo barasa kwekizo gende mu massage ati wasoke nyowe kintu kyo kubanza obwakubamanyire bibaye akunyikiriza actually abo kwamanyire binyenda ne bintenda actually hana ruhaga mbilo lana ndage mu musajja otamwikiriza even geza hombe
kwesembereze Baiti omusajja osomusibire. abo kuba busaho garuka nyuma bantu nyo musajja tolina kyokusamu ati wagamba gezera muri mukakiura bura ntingu arabire yoga mu masaji bamuluzira resort nanyoni ntandika genda akabalega resort ebintu bino tibiba bya tit for tat ekintu byakimanya wari ebintu omusajja byakola linka nyine twenda tulibarika ni nyineka abanyineka mu muka mwana wat bintu bino byokuyikira nzangana bintu byokuyikira nzangana kikuba kya nyineka abagambira ati kandi nya abakazi ito abakazi asaide yanyukirikita nanyo ntyo kwa mpabulize gewe omusajja osakwikiza mukazi wagende mu masaji ati nyo kamba example nyowe buli kiro nyina agenda mu gym kandi omusajja wange akimanyire buli sahe mu nyina agenda mu gym kikwawukana gym kwawukana masaji kindi instructor wawe musajja akimanyire instructor wange musajja baitu waki musajja kandi tagya kutandika ku interest abolo linka manya aboli bikibikiri nawe wakubana indagenda munanka mu kukora masaji yayi okumuleka nagenda nkumuleka nagenda dia wange gym interest mu ni mugamba we wa moto linka nyoka amalirize kaninduga mu gym yange je tutala ogizeto ogenda kudiba tinsa kudiba kandi mpulira abakazi baho imanyo mudibire muno mpulire mudibire muno tudiba tuta kandi mukya tulina bo bayiraba oiro itaba amasiri ita bana bamasiri tuta very loyal waha naitwa bahoima ohadi yohana diba nya bahoima no bagambye diba bakukiriza musajja agenda mu Saudi ati kwagenda kuli agenda kusanga ebigenda mukemeke tibuli gamba buli musajja abati abakini muketeka mutingu buli musajja agenda mu masaji umba agenda kuba na aine kigendero kimutwa atokurora ati badiya bange kansukemba gambire kansukemba gambire okukamuhakamu iwo kimanyira masaje egyo newe wenko mukazo kale mukusa kunyweza relationship yanyu masaje om habwe nsongo genda gya kusanga ari hebintu ebiyokora otasabi bali sekigambo kyonka ebikorwa mali bana yo kusana nibyo nibikora masaje different nyoni no musajja masaje kwa kwenda gampa hansonga yawe yo gambi no kingezo haliye ebikazi bina ekingezo musajja kwenda abakazi bakota ari musajja agamba nyo mukazi omukoto kuti kwenda nagamba nyewe kwenda akakazi katati kwenda size ya watakwenda mukazi agambire batasaka kukiriza mukazi we kusamba mu masaji tokurora iwo musajja kyo kusakora iwo musajja kyo kusakora nanyo mukazi nkusakora nyowe omusajja wange kirunganyikiriza tugambire wawa kuikiriza ego anyikiriza bakwana nyo mulekana abane emirembe oinomo omusajja wange ainayo wenka aina nyonye mali arone kyabuzana emirembe yakho omusajja kuzoka atali wawe omusajja wange okamwiba bwiba ni mwibanka omusajja ibeko agwata kwenda bamwiba omusajja kwenda bamwiba ni wo bayiba mali abati banyongo bamuiba nyomba gambire geki yange aikala nagamba aliyo kwa boli wange nkutaka kusanga obo kamukwatamu omanyana nyabakazi baho imatikalire bani batukira amasindi ayita amasindi tuli class endi nayo amasindi muri class endi muta tokundora nkuisana nkukurora kuzaka amasindi bale mono ekyo kikumara abamasindi bati no ati nkugambira abahoima bwire buna basiki bahoima bali 11 habwe ensonga bakwekolerera mali buli kimu kiona kirondo bakwekolera kurungi nozoka kurungi kandi biro musana nochulera tibiro musana kiro mu babantu bandi abusaho naye tubachumire ati wabantu mukiro barorota kandi tuba obo abakagadi kali kamera kamera ija abakagadi tutadibula ari akagadi otabaza first and foremost tuba hard working kagadi cyabakazi bakozi bireke chulera nibukira bahoima mandi kabira bahoima akira bahoima lera bakagadi abakagadi muunganyire baitu baho bangi baitu soko lindeho nyonta ni kolya kagadoko nindi basizayo mucheri baitu nabo batabakozi abo kwa wokurura businesses ziri kagadoko zamani kagaderese zamani ekusinga hoima chaka gihikire baitu kagadi nayo ina hali okikengera hoima mbali tuli mwebale mno ababaliza baitu nabalezi baitu reka tugende ho murango bakama baitu kataito mno tujagaruka. I fell in love with you then and today, hey. This serious baby. Hey, what's up, beautiful people? It's your boy Victorus Ginger Boy, and whenever I'm in Hoima, I watch Chitara TV. You too should continue watching it. Subscribe to the YouTube channel with Julius Chamuhendo.
up. Mwebale muno omurango wabakama baitu abakazi juice abakole juice enungi mtawuni Kabalega Resort Hotel inya batende toku no yendo obo kochuleire mukachoka akachuleire kurungi Kabalega then aba resort iwa kwenda kuba haine town niko osange bwangwe milimo yawo Resort Hotel Eroko Sorting hati hali tugendege mukuhumuraho mugenzi wangu nshawe nabegaine kyabalizo ekyogamba ntiwe hakiro omusajja wayamwekolera wenka massage so ko tugambireke tuchikola kitana anyoka mbagambira abakazi bagenzi banga balahero okwo abafumbo hati ogenda agya kusanga nyonka nkanyowe hasaide yange omusajja wange tinkusamwekiza agenda omumassage okwo nkusagenda nkabyega nkagura oilo byona na mazi nkagachumba omukuru abana basikinge nkatinke example nkomwa chicken ogenda agya kurora ebibebye ebiri ongeri bijwere na nyonko nyina kubugura obwo muka nabugura nawe wetegera omusajja wawe okikenga niko bunani mu massage nkyakugambira ngenda abyega TikTok ekatuyizire ogenda agya kusanga nawe nakutandika munanka kumuyoyota kurungi omu migamige ngugwo ogenda agya kusanga no ogenda agya kusanga okora massage eno einangere yamba hati nkaito obokubola omukoko ogenda agya kusanga obokuba nokora arebinte byokuba nokorambe nibiyambaho omusajja wawo kala arebe kuba nobaza arhebyo tips okikenga obokuba no massaginga arebe kuba no sakore byo tasakubaza obokuba liki mu massaginga no massaginga nkubegesa kandi senga byo gambe byo tasakunanka nkwenda nibyo tugambiye atogenda agya kusanga aro omusajja wange nyonyi nakuba nimwekolera nyonyenka ninyetega bulari bode to bode mubiri ha mubiri nkwa ningusagiye mukolera nyenka mu kitabu nyo massage yinza kwikiriza muka rundi egi ya bode to bode yonga baitu massage zinu katugeze zikwetaga omusajja inamu obuzibu manye ebiswa ebinywa emiswa yesibiremu te omusajja gukulibata kurungi ogenda ni bakora massage kekusonzera agikolera nkaha obakuba naija agikolera ha resort aho kiyaha nkwanyina kukiyega ngena nyo dokita anyogesembu nyina mukora ganti kano bano we cyane baita tikando bomba norora wa yewe yesa kugenda baita kulibata nawo tukuba babiri abwaki abwaki otamulekera space agendo kwa space yaki hello tali space yaki bwakuchwa muntu ninyo omukazi waye akuba nkuba mfokere handbag yaye kana akuba fokere handbag yange bwakungamba wewe nkure ebinyoni bikora kini bintu mankwenda agenda ha massage nanyoni ngamba moto wange oti tusimbule tugende ha resort bakunanke massage ndo namberi bakukwata nkubando baitu ati chance kaguze ka pressure kora kasovora abojenye binte bikuboko kandi bichwa mutima nyongira mutima munafu batu bagamba basakura ni nkabira mu rujungu bagamba the devil you know is better than the angel you don't know massage ge bungu baningiro baitu abakino tunulire ke kintu ekyo woba mubufumbo tunulira abantu nye birungi atinyo kine kya chance think sobora atingenda ntisana genda katulire yoko tuli babiri aja kumpimba ngaruze muka nyeke kya chance think sobora manye tubulirwa abana agenda mu massage nibyebe bibayo bwe kuba bode to bode tukuba mu abayinga baiti okimanyire omusajja bwo kugenda nawe no muntu ona kumukoraho agenda kuba limited kole kyalisa post dikora kuba kupora limited atogo wa natafuna kyakwende kimutwaire yo ojo inywe amoto wange sigara muka omusajja agende bamukole massage ya tuinagenda out babiri hati we chance kyolero tukambwe hakinyonyi nyo hakiri kanyikale no washe kanyi mwekolera kankolembe gokwenda bwegangeri yoga kora tuli babiri nyenka itwenka nyowe actually nkuleba queen aina monsonga nto omuntu wena arohaka ile kuba nanyonye nyine arobo hikano yendobe huwenka lekobehe kyukulu li wenka you know bantu nye wakaba gola oine express ekyo kintu wakaba ga oine express kiyawe no rano endo gendo okwo
hati kila muno kyala basajja bano bujanza baba na bwingi kuno school fees kuno mukaba kwenda kini wenyino mukazo kwenda kusiba isoke kyalo omusajja waito no akora kuna kupambana kuna mkimotoka akora kino nagamba wewe kandabira masaji kuno bamigeo nyomba gambire gero omusajja wange niwe nkakozereki niwe nkabikozere tukugenda babiri mpaka mbyegere tukugenda babiri ensonga akugiega akiega nakyokolera mu ngere yes nyokukura kwanga obwire bwo bwokwega manya biki timbwina ate okurora hasimumbe okumbe okukora mbo tinorangero lakora moves zakora kikuwa nikimara notina kikuwa nikimara ngeri yokutandika na nyoko bikora yes tukugenda babiri nyonkura musajja najja kukujwa na nyonja kujwa baitu bwakugamba nti baitu atokurora benyonse nyendo musajja wananga ali omusajja okumujwa bwakugamba nti akungonza tukuba benga babiri mu kintu mu buli kimu akitwale nambere okukagenda garanti yo gamba nti yesa iziri yakugamba kugonza kuba ati abasajja abahoyi makira munona masini maybe abakagagensa abaleka baitu wewe misikiwe abakagada bakino balikayo baitu yogezali omusajja baza mazima waha bakino gamba baingi batudupa baitu ite tukiteeka mutwe mbu bakola bakutugonza that's why later musanga mukozeke mwahuka ine baitu atinyomba gambire bagenzi bange owo mukanyo nkusinga habwe nsongo genda gya kusanga ninyweza obufumbo kubandu koraho mukabyaha ubwo bire timbwina nyonyi nabo bayira abanyabo ati ndugire mu field kuli baso mucheri gwange ndugire kagadinye jwahire kandi nonga mati ngaruke mukuna ka masaji byawe kuba out tugenda kanagenda umusajja kwetaga kukutayaya tukutayaya babiri iyo omusajja ajja kumara obusinge abakutayaya babiri naye omusajja muleke ngendo haherwa atinyekingereza okumanyisa atinyekingereza okumanyisa emukiko kyogena omumasaji kuli leka nyombiyeko leo bakwali kigenda wenka atamanyisa baito ati Sharon kimanyire omusajja atogya kumuletera kutandika kukuta agambe baito ndeka kukutebwa abana migani gampora ati we nagamba kangende nyewona atakimanyire nyekoleka masaji kange nanyo atekereza nyina wako ni wako rani nanyo mungi ego kale kutanda kagwa mu ngalo za muta oba muntu ndi wena bale nanyo mukututinisa butinisa asakutagani sambe kikuli kutinisa kandi werero chance omusajja mpaka no mwetudaho mpaka muri hapo nali mukubye nyobo jenyo omusajja bora arugayo ko kagamba okunyenda tinkumanya tukubaba nyo musajja nkumulekere emirembe yaye naserule sente naye koraho nkawe byakwenda nyo musajja wange mwesiga ati kambe hekinku hawo nkumwesigira ki omusajja ogambira okumulekere emirembe nyenke abakujja kagamba wewe nanyira kwino wange mbo mbaye ninyenda nfuna yo mugenzi wawe nyo wenta ndi mukazi musiramu okwikiriza ate okurora soko oliredi ya wange tagamba mbo oli musiramu bataka kikugambire kwaha ekiro keke bakakugamba edini yeje twegesa bakaza bana okwikiriza nkwikiriza kurungi mino kwa kingambire kandi nyo baite ekintu nikiba abo jowe bala moto kumanyisa muno okubonchumisire ebite moina kubina ntai hasayo naiwe jo wange akakera nyenki akarakangamba omanyire queen mfunire mugenzi wa nkumugambwe bale munamoti kumanyisa kibale kirungi nkumusima bokubatimbiulire mu ngambo okwo wakuja kakingamba rundi katugeze omusajja wanga izire ya ngambo omanyire queen ninayo mwana okwo nkumugamba mwana wawe okinawo buzibono mwana osamule to basa kuikale kusinzira wengera akora diya wange queen kutangira mwana kumutangira queen omwana kwahukana no mukazi okikenga omwana nyo itsoke ate omwana ruka mu mukazi no hura obukika ruka gamba mu nyumba ni nsaba motu wange omfune yo mukazi ondi hadiluki waha tasata kugamba ati ngafune yo mukazi ondi of course mbunyo mufunire yo itsoke mulesera mbuja kakugamba mfunire mugenzi wange njagambire wo mwana taina kizibu beta tinkwendo tunolekiro oli relationship na msaija myake ege olekiro mwana myake 3 tosa kwendo msaija otakwendo mwana itsoke omwana timwina mukizibu omwana nobwa kuba nibahingura hababiri itsoke nja kuba nabo habwe ensongo bunkuba nabo hanu ogenda gya kusanga atena bwire bwa bakazi abo abayazere mu abali waha ekintu kirikiti omwana ogwo wazairwe
hata agenda gyaba muiha abana okwana otekeza mbu bulungi Baito kimanyira omwana atali kudupa amuzairemo omwana okutekereza agya muleka akakugamba omukazi nawo kampangisiriza ya handi obe kunu nawe abe kuli rundi tugambe nja kuija gabuli kya baraza kya kabina kya kasatu Hara wagino mpata imute. Baito omusajja mugezi tabazeri. Muri bakazi babita imute ati atokwe orya kikoroti. Okwenda tanke kukutonoleraho. Ati nkakwendera nkukola bukora anti. Wama chance otugambire go wawe mulaba. Babiri. Sono wagenda kufuna yo mukazi ondi mukuba aba. Babiri. Baito ajja kundora. Kino obuzibu abosajja mukwanti yetegereza. Ajja kundora. Ogamba bebi wange atomanyi. Nyo musajja wange. Ngora mutinisa nankayo. Nyo musajja timwina mukizibu kundetera omwana. Baito ebyo kutanika kungamba mbu nkuterona mbendi ekikubaki engere aruha abasajja nakugamba omanyira abwoli habairiho kino na kino tusabonganyire nkalibatira libachoka linya genzere atika nkwe example omusajja wange kale katugambe omusajja wakulibata alipana alipala agenzere mkichwa kama ziliyonke wiki akaja kakugamba wewe omanyira abwoli oko nyina nkafuna yo mukazi wangu ondi akunyamba hano na hano emirimo nke yawe edini obusiramu eje kusisa really Bai malino waikiriza ngugambe kina kukibaza kitaka muhikireho genda kikolera ke musajja amufunire ira nti ege mirembe yoko omusajja ogwo okakasango agiagiku tasobora kwaha okurora omusajja nsonga kisinzire kwatagana yawe no musajja ijwezi mutalula kwatagana yawe no musajja ijwezi mutalula mahura TikTok omusajja obachumisire bisu olo wa hawo obwenze manya MC bino bambale mbale batamuchumite bisu robwenze ebiso abwaki nibe byokukuta kandi bajonye busayo mukaza kusa kuikiriza omusajja wayi kufuna omukazi ki ondi abakazi bayingi nyotiki kwawo nyotiki nyowe ndi mukazi musiramu akulora ekyo egyensonga omusajja bwakungamba inayo omukazi ondi tinyangire kikunduma baitu nkakaire ninkora ki tokuchumita bisu ati tugaruka ati kuchimita kuchumita bisu omusajja ogwo wagamba nga okakaire naketegereza ya hebyo kekale kutanda kakimanyo na halola bide kandi nyabwaki okikenga abwakinkura bayi you people wakubasazira okufuna omukazi ondi of course tukubaza nitwikiranizangana nyogo kuba no mpaka inkwenda ahandi nkugenda kola twikiranize biki ebi ahandi kuba queen nakwereza buli kimu ndokusanga nyo nkwenda mpe buli kimu nyoti ngabana queen korole togamba manyambo tekina mukizi nyoti ndi data tindi GB tindi wifi kugabana owange era kandi wakuwa omukazi ondi nkugamba moti koraki rabaho dabaho kyonka akora queen ogamba mbu itsoke omusajja wa kikukuruma kubanza kyonke kyo nakumanya arihe kihoye kitaruga mutima kihoya no kakugamba kama zen kugambire kino birugaho yes kyonka bwire buhika umuntu asokuba atakubihize nagana kusango zimbiro oti kyonka bwa obozimbiro jukira kiri ekiyakurabize mwe kyamukoba kikenga bantu nyabusahe kinte ekiruma buhuliza habwaki omusajja najana kugamba tika tugambe omusiramu baba hansonga ki najana kugamba bojo enywe kwinini wenkwenda ne wena kino ni woli mukino ni woli kiko okwenda kungamba after some ati kansoke kugambira ensonga habwaki ensonga ene wabasajja tibamarwangira habwaki obusiramu bwikiriza kuba nabakazi banati kange kugambira abakazi bona baba n'ensonga ebiro byabwe ebyo ebiro bagenda mu nsonga zabo ego ati ko musiramu wena omusai bankubabuze erinsonga emuhalebi kikumanyisa enkayo omusajja tosa kufuna mu break yebiro bisatu bino omukazi it is normal baito omusajja balinekamu ati kikumanyisa queen kikumanyisa gambira madini gakaija kuhambalinga abakazi kugurumiza abasajja bojone ebirwaire biri yaye mulinde abadi tosakwa kaniza dini to edine yinkusoma ekuikiriza bakazi aba bana nobo basobora abasajja mu tinki nobuzo bandi wakano bandi wakasatu tinki nobuzo kikumanyisa omusajja obunkuba nimbya mana wo mukitabu tukamara ebiro bibiri sitaine kitukozere kimani masayina yaki bebi kinda heru kwa haroko baina mwozi kubajuwa habwensonga ati wogamba hati ombalo igira hapo indi na mwaka stress hati katugeze mbwire buno bwa fizi
Umusajja kugamba wewe nyo nankai enkura ntali ku. Ato bwakwa nasa kugumisiriza ekyo kugamba mbu nyonya gumisiriza ekyo habwakyo mbiro byange biro byange bibi atagumisiriza paka na kwa no muntu omusajja omukazi akumara mu ebironka 5 rumbi namara mu wiki yo no musajja nabagenda aheru ukora bamara emyaka iwe bata kusaba kumara ebironka bisatu okikengera kumbaho buli kaide abakazi abakusinga tubana kantu akakamuduswinga ako okikakairo musajja nogamba no webihize bitalimu wena omusajja kukwata okwekana sa ukora ki kisinziro bana nawo baina ka pressure buli omu ina body changes hati niho nkugambire go muntu okusanga ine kizibwe ene ensobe yakozere wagama nkuganyire nkuganyike nko mutima oina mwaka ho yakasigaire mu akatakizire iha mutima gwawe leka bikara ne arhaka ijamu no gamba tumale malo muntu ono malanga mbire gagenze Kampala ikireyo bete emotoka eri kanisa nebere yaye olinsekyo ogenda kumujja kwani muparuka muti titukurwana tinja kurwana naye wabo kwanja kuchulera oba bakino sibiro omuntu amutima iyo manyire muno nawe mubi kintu kibe muno ngira omuntu akuchulera nawe mubi kana jaba sajja ba abwe nsonga tinja kujuma baliko no baza omuna bahoima kaga ndibo bali bata banzo batumiro abasajja bakagadi kiri kwenda kusoka kugamba nti abasajja bakagadi bamanyire kibecha nti onu niwo mukazi wa mali yes hadiyo kamba uzomsajja woina wakagadi wa hoima wa masini obweyi nanyo babarugiremu wahantu bora banyetangu tali mukini comparing abasajja abo kwa buli kichweka kiona kina abasajja bakwa kandi wena buli msajja inakia kwenda wenkawe exactly nikiombu gamba amasindo baitu atugarukira omazima abasajja kusana nibo bataya kumarwa baitu msajja maru abakazi twabaingi obujjo mulamu kuba basajja muswere bana doro muswere bana obutukuba abana bajarahan ituna tulo chipaida musajja baitu atinyo mukago bya era amoti wananka tulio chipaidi nanyonyi nakubura hombe nkubanyi nakumyanki yawe oli hotspot baitu bana nyesazi no musajja wo mumujja musanga leka kale okurora okora kwini kwenda munyolekya kahura ako na nyongiye yondo musajja ataina wange kandi atuwako wakaya nyokaja kokere babiti omusajja ataina sente yakizajja kimwendesa ati ogenda mbufumbo kuserule sente oina kuba no fayo tikene kiyeke omusajja wana ataina sente omusajja takuikire ene omusajja ataina sente ya nikyo bakora baina kora na amani ngoli kabano oyenda kuba na abakazi bayingi kora muno toina kubyama busaku kukurura kora abakazi atingambira chance ogana gya kusanga tuli baisikibana omojo tuina halomu kyonka tokumpe binkwenda nyonye nko kyandemerwe hati ara tuna kuyambanga na nyonku bani nkora betu na kunyamba hati unanyende hayo kuba na wait omenya bitukora mukoko ati nyonko mboye nebintu bino byona kigwena mwikale okuragana no musajja wawe mulolengeri mulakolake mulakiri basa tajja kubaho buzibu akwatali musiramu nakimanya tali musiramu ali omukazo nyewe kingamba abasajja weza abasajja nyona abaluku nkubagamba mwetayi abakazi banu obwiro obumu obanoyenda ekintu ekyenyahukaniza omukazi atagenda muka atakikuha mwetaye engeri muka kwenda baitu mwina muna respecteri eyo mukazi wolekere muka respect ako mutakebwa bya hebyo kanyo yiwe nagenda kunkwana oba iwe wunyina amoti wange nambero kagenda hona bwe kuba out tuli babiri nkulemera ho mpaka ego ati nambero kugenda anya abakazi bo mukabayira bamwesibeze ibiri na isatu habwe nsonga tunakwega massage tunakanika kujwaro bokwetega tukola massage bayiraba oilo mwikale mu stocking mukago mama muliza baitu genda kubalekere kabuza nti nimbabuza omusajja ataina sente akuikirizibwa kubana omukazi oba kwana oba kwendaho oba basigaye batyo basere sente bafokasinge kuba kitojja kubana bibiri byono utaina sente kwena mukazi iwe kurorota modale mno ababaira program yaitu na batulirize tukusema aba Cubs juice
abatuteeremu sente aba resort hotel abatuteeremu sente hamwe n'aba Kabalega resort hotel. Thank you, see you next time. Bye bye. Bye. Bye.